Ngiyanibingelela bantwana benkosi enkulu yakithi Enazaretha. Sizovula inkonzo isikhumbuzo sokuzalwa kuNazaretha ngokuqala isifundo umthandazo wesabatha. Sicela umbakela ukukhubisa wasekuvuyeni asifundele umthandazo wesabatha inkosi imbusisa. Imini sabatha mayibe yinhle kwabayingcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bandla lenkosi masikhulu sithandaze amen. Ithuba sisesikhumbuzo sokuzalwa kuNazaretha ithuba sizonika Yabashumayeli babafakaze ngemisebenzi emihle eyenziwa ugombela isitima samampondo. Ivesi elilodwa lanele imisebenzi delana inkosi imbusisa.
sengiyenza nje manje ukufakaza ngoba bengisengiqalile kade ngaqala isingena lesikhumbuzo namhlanje sesingasemaphethelweni ngisekhona futhi anisangidabukile ukubalekile abantwana baNkulunkulu nako njengoba izwe bese siwaba ngomsombuluko kodwa njengoba ngezwe bekhuluma bephikisana sengibonde ukuze ngenze ukuphepha phakathi kwamaNazaretha ngibona ukuthi isambe kusasa ebusuku thina le ngakithi ukulale kuhle uthi uyavuka ekuseni noma ungavuka ngo4 noma ungavuka ngo5 noma ungavuka ngo3 uyafica sekusha amathayi manje lapha ngakithi ahlale evutha amathayi manje mina ngenzela ukuphepha kwamaNazaretha kwaningi ukuphepha ngoba kungenzeka futhi abanikazi balesiteleka benze izinto bese nongenalo icala mase benze izinto zoba kuthiwa ivumelekile bese bayisisha inhlamvu izithathe nomuntu obekayo ebeyidlulela ingakho nje ngithi mina asambe kusekuhle ngoba phela thina eqinisweni thina singamaNazaretha siyaphambuka nje ngoba wakade kushiwe lo mnomzana esihlangene ngaye namhlanje wayekade ishilo singayijoyini izinto ezicishe ezifana nalezi kodwa-ke ngoba phela ke lezi zinto zawufaka ukudla emlonyeni ayikho into esoyenza ukudla silambile Nkosi yami ubungithanda isikhathi ngoba mkhulu kuthiwa washo wathi kuze isikhathi la yoba khona oshembe yoba khona oshembe abaningi kodwa-ke ushembe oyobe wena yena nombona ngani nombona ukuthi alandele amakhosi nango amakhosi ngabona ngiyabonga-ke lolu thando ubaba mkhulu angipha lona ukuthi nje amakhosi abe khona ukuthi makufakazi wayeta yisho ifakazi ibonakale ubaba mkhulu wasithanda siyidukela thina siwulahla thina lo Nazaretha Wala ngesikhathi ekuphakame kwafika abelungu
bafike bacela base bekhuluma naye babamkhulu so wabona lo babamkhulu esihamba nababelungu bafika lapha la ephambili base begcumeka iflag la khona iflag yabo abelungu lo afike leli elikhona manje base begcumeka ephambili base anti abadala base beya kwabamkhusi bambili abelungu ukuze baba siyasizobuza ukuthi ngabe umuzi wasephambili ngusudayisa yini uthi babamkhulu cha abantu abamenga udayisa okuhle okufika nawo nokubani ngiyenguthathe kodwa kubi ngilahla lo ngwezela ukuthi ngesinye isikhathi esizayo nobe sinelilwa neinkonzo phakathi eThekwini ngoba iThekwini labo kingabe nenkinga maseni bale inkonzo eThekwini yenzelani ukuthi isikhathi esizayo nobe senibizwe ukuthi njengoba sike siye nje eThekwini neinkonzo umkhulila ngaba eCity Hall babuthi ngoba eCity Hall nathi siya eThekwini neinkonzo kusibuse sinizwini Fikane kwethu kulelizwe Ngiyakhetha uNyazi wezulu. Bangcwele lo uMshumayeli Manxele leintabeni zasemdletsheni kwaZulu. Ngizokhuluma ngombombela ngalibona ikhehla lakithi kuthiwa unqaba imbube esesasala nalo lingakahambi sesikuluba uMnazaretha elathi malifika esweni lakithi suke endulinde lahamba liya kwaNongoma lafika lapha esweni lakithi lafika ngonyaka okwakuboshwe ikhehla lakithi okuthiwa ucijimpi umne wabo leli khehla lakithi elaliboshiwe laboshwa eligilant court emtuba lagwetshwa intambo lagwetshwa leshowe kodwa maligwetshiwe kithi kwakukhona amaloma ngaleso sikhathi onke amakhosikazi izalukazi zasingamaloma amakhehla ingakholwa inkolo yafika nonqaba imbube esuke endulinde ethunyelwe umqalo wendlela leli khehla maligwetshiwe lalunember 14 egwetshweni liseshowe etanjeni kodwa lathi uma ngabe efika unqaba imbube owayisuka endulinde eswakuthwala ekhaya kugwetshwe umnumzana ekhaya ucijimba wathi hawu umnethu ugwetshwa ngitshena ngangani wathi kwathiwa usegwetshiwe usefise wafika nomfundisi wamaloma wenza umgcobo ogcina wathi ziphi impahla zakuthiwa nazi wathi makhosikazi guqani amakhosikazi ashaya iphambano wakhamaze komshini wathela impahla wathi usohamba kahle uyobonana noNkulunkulu hayi kanti usho ngekho lafika ikhehla lafika lathi makhosikazi guqani sekufike mina ngithunyelwe uShembe lathi uShembe wangithuma kuleliswe wayengangithumanga ukuthi akuyobona abafowethu begwetsha intambo usho umbombela uswenze umgcobo ogcina wathi umfundisi umlungu wathi bulalani inkomo zonke wathi bulalani inkomo ekhona manje sekuphelile ngaye wathi nina niyosala enkolweni yamaRoma awu ngempela bakwenza lokho
lase lithi khehla kuyiwanini kwathiwa kuyongo lesibili base behamba usuku bonke bayeshowe uma befika eshowe lafika langena bangena lanu wangena oqala washowa intamo entanje mangwele isibili washaya intamo bangena ngokulandelana kwabo kwaze kwangena bayishumi washaya intamo oka-11 washaya intamo oka-12 washaya intamo oka-13 washaya intamo wayeseqhamuka lona olindelwe uthe esengebena lasasithi isikali ikhehla laselifungaza lethi inkosi yethu uSimangade lasho lodwa lafaka ingubo emhlophe lithi shembe lithi uye lo engise ngaye lithi ma okwewesitula lithi ma ewanqunywa ngeke bephinde bengibheka abantu ebelalela izwi lakho wathi ngibheja ngoshembe ngimlandelayo ngaleso sikhathi sonqaba imbubu shembe wayesekancane kubantu basagcwala belungu hayi wangena sesisikali sesiyeza safika kuye sesiyafesa shaphe kwekhanda bathabelungu yini bonke laba sebenqunywe yini shaphe kwekhanda phinde salungiswa saphinde sashaphe kwekhanda salungiswa sashaphe kwekhanda kwathiwa ayakaphume uyobuya ngolesine waphuma uhamba wayekhaya ngolesine laphika ikhehla lathi ikhehla uyabona ngibheje ngoshembe lathi manje kabili nina bathi amakhosikazi hawu thina sidelile thina sesifele sidelile wathi hayi ngizohamba namadoda amakhosikazi nosala nenhlala la nilinda wathi futhi ningahlali esikhundleni msana ukuhlala esikhundleni nithi usenqunyiwe akafile suma amakhosikazi kashayela igceke ubone phela makufika uthi ashayela igceke amakhosikazi kushayisana amadolo ayabona na uthi hayi kunzima hayi lashaya lesine wafika uthi uyangena ebhokisini ethi uyangena ebhokisini sala bathathu lehla wesa umshini wafuka kashawa shaphezulu wakeshawa shaphezulu wathi hayi akamabhuna hayi lesasilungisa lesikali bathi hayi lesasilungisa akaphuma kanacala akahambe ngoshaya umbobela isitimela samaphondo wafika ekhaya wabulala inkomo ezisithupha egala umfazi wesithupha wabulala wathi ngiyaqala ubona ushembe wathi hey bambuza bathi nangu umuntu ubani lo muntu onintamo encane ebuzwa yiwo amabhunu wathi hayi wathi ayondoda ubani umuntu ohamba naye wathi hayi ngihambela ngedwa yayisihleka indoda inqabe ngumndoda ayibheshahleka wathi ubani wathi hayi ngihamba ngedwa uthe bephuma bathi hayi nangu lo muntu bathi lo muntu akavuma ukuthi nimenzana umuntu ngoba kanaqala usho ushembe ukhona noma kuphi uma nivuma Enazaretha ungombela ukhona noma kuphi sisonyazini manje lukhona umhlaba wonke ngisho abangakholwa bathi silibonile esuku ubulela unyazi bambelalana kushayela inkosi okusenikuzwile abangazazi lezi zindaba abangatshelanga bangane babethanda Nkosi nomhlaba umfana wakho Nkosi yamakhosi ongumshumayeli emzini wakho ingcwele iphesa umuzi oqala wasempumbulu wafika Nkosi
wafika inkosi yamakhosi kwafika indoda yakwaNkabinde eyafika yashumayela yathi kodwa angizile nokuphela kangisiyona inkosi yathi khona inkosi zakho yathi kuza uDavid wasezulu uthi kuza uJesu ozofika phakathi kwalelizwe lasembumbulu ezweni lasembo washumayela kwafika indoda yakwaShange ehamba nobhombela izweni lakithi yathi le ndoda kaNkabinde nangu loNkulunkulu kangikhuluma ngaye ezweni lakithi inkosi yamakhosi usesiquthe oqala lukhona unyawo lakhe endaweni yasenkanyezi phezu kwenkanyezi lukhona unyawo lakho inkosi nanamhlanje lisekhona wawunyathela liyamhlaba useliphalishi wafika inkosi oqala wangena emzini wakwamthembu bakwemukela uma ungena emzini womthembu namhlanje usekhona la gqonqa inkosi izulu labamnyama yathi indoda kaMthembu lo muntu akusiyena umuntu owasezulwini hlaze mesinga singamemukeli lizobhubha lelize ngoba izolo lasembungu lagqoqa lamnyama wathatha inkomo kwemukela ngenkunzi yenkomo emzini womthembu inkosi yamakhosi usesiqu sokuqala wathi ngizohlala lapho kodwa uhlangothi ngizofika emzini waShange kube kwamvangeli wakethu uShange wasuka wayishiya inkosi yamakhosi uhlangothi kaMthembu wathi Mthembu uzophuza isiqodo nabantu bakho kodwa ngizobeka uhlangothi kwaShange wasebekwamukela kwaShange kwasuka indoda induna yathi lo muntu akusiyena umuntu wasemhlabeni akafanele uhambe ngonyawo yakuhlangabeza inkosi yamakhosi ngehashi indoda yakuthiwa uNkantolo muzi wasepheza inkosi wasalenge emkhathini wagibela inkosi yasho qaqamula induni kwemukele ya izakwamukela abaholi bakithi ezweni lasembo waqaqamula inkosi yamakhosi basebekhala bathi siyafa inkosi somiso wahamba emzini kwamkhize wafika baleka igeja khona wathi mawufika wathi bantu abami nizophuzaphi bathi inkosi amanzi awekho wathi ngizonika amanzi eniyophuza uma nizongena lapha ethempelini emzini engizonika wona niyohlamba inyawo ningangeni eparadise ningayigezili inyawo wawakha inkosi umuzi wasepheza wabeka amasanga amabili wabeka lenhla isithe ingena namakhosazana engena inkosi yamakhosi wathatha amagxathu amathathu wasuthatha itshe kwasekuphuma amanzi wathi la manzi umthombo ngekuphinde ushe kodwa ngeke abantu bakulelizwe uma ngabe benasomiso bayawukha la manzi baphuza kodwa bangawakhi ngosuku lwesabatha namanje inkosi yamakhosi lo mthombo usekhona inkosi yamakhosi oyibikayo emzini wasepheza wathatha amagxathu amabili wathi umuntu uma engena lapha uyohlamba izinyawo noma kuthi ufake icathulo uyohlamba izinyawo abesengena ethempeli namanje kusenjalo inkosi yamakhosi wathi inkosi yamakhosi la manzi abusisiwe nababusisa koze kuphela iminyaka ngeke umthombo ngashi namanje inkosi yamakhosi lawo manzi ayakhiwa inkosi kodwa akhiwe ngesabatha sichele emzini obaba bethu ziphume izilwane wabeka eminyakeni before 1918 lezi hlawula inkosi yamakhosi wahlawela usemzini kaShezi ufike kupheza ngo1927 emhlazane uzililo kaShezi wayengakwazi ukuhamba inkosazana wathi ngikhelela amanzi ukuzohlala phansi ngasesikoleni ekhayilihle bathi inkosi lenkosazana kayiganile ikwazi ukuhamba yayinephetho inyawo wayesethi wena ngizohamba nawe ngiye kuphakameni wayesemgcobela umshumali uShange uyise kamvangeli uShange sengibushumayeli wayisuka umshumali uShange nayo wayebongela aza ufike emasangweni asekuphakameni afika abeke izikhwama ngaphambi emasango asekuphakameni wayithatha lenkosazana lokho kuSeptember wathi ingene emgidini yagida isiphilo esibili wathi weza lapha mntanami wathi uyogana ezweni lasemampondweni uyozala umfundisi ezweni lasemampondweni nangampela kwaqhamuka insizwa kaChiliza egospel
yayisithatha le ntombi yayisizala umfundisi uChiliza wasegospel osanda kuhamba ubaba mkhulu wetshele lento unkosazana wathi iyozala ukuzilile unkosazana. Ngingakahlali phansi inkosi amakhosi ngibonga into ongenzela yona emzini kababa. Ngiyabonga inkosi amakhosi nginezithakayo egcwele umhlaba. Kodwa uyangivikela bayafika inkosi ekhaya bangangiboni baba. Mina ke ngijaha baba igebengu. Nginezitha inkosi kodwa bayafika bangangiboni baba. Ngo-2014 baba ngeke ngadlula usindisa unkosikazi wami esehambile emhlabeni baba. Kodwa namanje inkosi uyaphila. Wathi 2014 inkosi ngeke ngakukhuluma lokho. Wathi sehambile baba wathi hlabelela wenkosikazi ka14. Uthi mayivuka uthuba ukuthi ehlabele wenkosikazi ka14. Uthi wahlabelela kodwa akazwanga ukuthi wayehlabela isithini. Wathi mayiphaphama odokotela babe ngaphezulu kweshumi base beqaqa lapha khenqa khona. Nkosi amakhosi ngiyabonga baba. Nabantwana bavikela abantu basebenza eCape Town. Kodwa ngibonga Nkosi ukungifihla. Ngingabonakala ezitheni. Ziyangifuna Nkosi azingibone nje ngoJuly ingqongqozile ekhaya ngikuJanuary. Zayezahamba imoto aphinde emuva baba. Kodwa ngoba ukhona njalo eduze kwami azingiboni baba igebe. Ngicela baba ngipha amandla ngijahe emolo ezigebengu esiganga ngabantu. Inkosi kusone kuzwile. Amen. Ufikile ulandelwa izizwe. Ufikile esimzini. Le ufikile amakhosi ngcwele umntwana wakho lo Nkosi owamtoba endaweni yasemkhambathini ensimbini ngumshumayeli khona Nkosi ngibheka abantwana Bonyazi. Ngiyazibongela Nkosi yezulu nomhlaba ukuba phambi kwesihlalo sobukhosi basezulwini. Ngiyacela enkosini enkulu ukuthi ukuguqa kwami lapha kungabi ukuzolahlwa kwami nokulahlwa kwemndeni yakithi. Ngiyacelela amabhela amahle aselenge uma bekhona basesigodini sosizi ngokuguqa kwami baphume. Indaba enkulu Shembe osinikeza yona Shembo ingcwele ekabhombela umqalo wamsungulwa leli bandla. Ithi indaba uma isikhulunywa phakathi kwaleli thempeli laseNazaretha siyayilalela Nkosi yezulu nomhlaba. Silalela nangakithi abadala babekhuluma ukuthi kwenzekalani entabeni zangakithi ngoba lo Shembe sikhuluma ngayo akhona bengayinyathelanga khona. Nangakithi nangakini wanyathela. Siphila nje uye lobhombela kodwa qala khona. Ubane ntombini kaHadebe eyayibizwa ngokuthi uSitheya namhlanje esekhona ephakathi kwethu. Uthi unhliziyo uyesekabhombela ngenye imini uyaphuma uyahamba
ugada izinkomo zabazali bakhe usehlangana le ntombi uyayithanda kodwa akasho lutho. Usefika ekhaya uthi mntanami uthi ngikubonela imbali enhle. Uthamathe ayibona uyabuza umuntu opambela uthi ilaphi baba uyayisho uthi ngibona indodakazi kaManindi eHadebe. Uthi mntanami ngiyafuna ukuba wakhe romuzi ngale yandodakazi. Uthi ke lo mntwana baba uma uthanda wena nami ngiyathanda. Yasuka lapho indaba elobo umNazaretha esibone namhlanje na kuze kube namanje na yasuka ubaba wakhe wasuka thathi imshize emibili imdiyo. Wehlala ngezansi emfuleni lapho abakahade bebekha khona amanzi. Wathi uma efika lapho emfuleni wafuna amatshe amahle wawathola amatshe ayisithupha wayesekhuphuka nawo. Uthama ekhuphuka nawo wahamba wafika wakhuleka kwaHadebe. Uma ekhuleka lapha kwaHadebe wafuma uMalindi Hadebe wathi hawu mntakanhliziyo kwenze njani? Wathi hayi ngize kuwe uthi ngilethele izinkomo. Ngilethele izinkomo. Uthi yini iboneni na? Uthi ngibona imbali enhle engiyibonela umntanami umayekisa. Uthi wayithatha wayichitha phansi lamatshe wababala ayisithupha base behlwana wayesehamba eseyendlini. Wabiza indodakazi yakhe uSitheya wathi mntanami ngivakashelwe uMalindi wakaHadebe nangu lapha yana uluthulethe inkomo. Uthi baba ezani inkomo? Uthi babona imbali enhle la ekhaya enguwena. Umathuma besuka lapho wayesethi baba wena utheni? Wathi mntanami ngizivumile inkomo ngizemukele. Wathi baba uma uzemukele makube njalo. Injalo ke indaba lapha nala uma sifundela phane embhalweni esihlabelweni sesithathu indaba ethi makube njalo yavela ngoSitheya. Hayi ayiphelike lapho le ndaba engikhuluma ngifisa ukukhuluma ngayo Mpumalanga nomkhambathi nomgungundlovu wonkana. Ngikhuluma indaba kaShembe efika ezweni lakithi emkhambathini ezotshala umNazaretha. Wathi uma efika wafika esendaweni yenkosi yakaMdluli ikhona lapha phakathi kwethu. Wathi uma sefikile amasango amabili emzini wenkosi yakaMdluli empangeleni kukhona isango elingena abafokazane kukhona isango elingena amakhosi. Okaphombela wangena ngesango lamakhosi akhuza amadoda engasesibayeni athi hey wendoda ngenwa lapho. Layisiphakathi yasezulwini kanti uzotshala indaba enkulu emkhambathini uzotshala umNazaretha umuzi nomuzi. Namhlanje umkhambathi wembethi ingubo emhlophe ngalo Shembe. Amen. Unjalo wekuphaka akuphakama ukayise azokisi. Saqhubeka ngoba semkhuzile amakhosi akaMdluli waphuma ngalo leli sango wayesedonsa kunesikole ekuthiwa iTMS Table Mountain kwelamabutho wadonsa lapho uPhombela usehamba efuna indawo lapho ezophumula khona namaNazaretha azowathola. Wayewafika emzini wakaZulu wathi wayengakafika emzini wakaZulu wafika wakhuleka esangweni lakaZulu kukhona indoda engumjimbilili yakaZulu. Wafika wakhuleka wathi uZulu mntanami awuphume lapha ubheke ukuthi ubani lo okhulekayo. Ithi uma ifika indodana kaMjimbilili yathi mayithi jajeje ba indoda yashayeka phansi yathi baba lo yamuntu akabhekeki. Lo yamuntu kabhekeki wathi hayi ngeke. Awuthi kusukele mina ngihambe. Yasuka indoda yakaZulu yaya kuNkulunkulu yathi mayifika abazi lutho ngoShembe abazi lutho ngoNkulunkulu kodwa yathi mayifika yathi inkosi yamakhosi. Sakhulumisa ukuthi lo khona uShembe uNkulunkulu wethu.
yayisicela inkosi yasesibini yathi baba ngicela nje ungenise la ngizofihla khona ikhanda la ulalisa khona amajoka akho yasuka umfakaZulu wathi cha baba Nkosi yezulu nomhlaba ngeke silalise emajokeni awuyena olale emajokeni wena wakulungiswa endlini walala lapho kwathi ekseni wabiza unkosikazi Mathalente ezulu wathi mntanami wathi ngiqoqele umakhelwane unkolami uzakwazi namakhehla beze lapha ekhaya ngoba inkulu indaba esingenile emkhambathini kodwa yaqala ngena emzini wamakhosi yachithwa emakhosini yayisiya kaZulu yafika kaZulu bafike bayimukela njalo le ndaba esikhuluma ngayo namhlanje na ngoba sikhuluma ngonyamandala sikhuluma ngoNkulunkulu wethu osenzele okuhle ngisho emzini yethu namhlanje na kuyakhazimula ngapha nangapha ingoba sikhonza ushembe weqiniso. Amen. Ithi le ndaba uma isefikile uthi mntanami wena uzoba umkhokheli lapha futhi uzoba ikona konke lana uthi njalo ngoba ngiqoshiwe lapha yayisikhomba isiqhingi inkosi yasesizwini yathi wasibona lesaqhingi wathi siyasibona Nkunceku wathi sona enizokufenzela khona inkonzo manenza inkonzo nithi vuka nathi inkosi yayisibashiyana lo msebenzi basala basonta kuthenga la ngalimbe kungenisa umfula kunomngeni lapha yana kanti umfula usesiqhingini kusontela khona wagcwala umfula bayasonta bayasabatha kwasekhala ikhwela phezkwindaba phezkwesihlahla abaze banaka elokhu libelesela ikhwela abaze banaka kanti sekuyindaba enkulu ikhwela lisho ukuthi balekani bantabami nanku umfula uyangenisa bathi mabethi gagaga wa umfula usungayo usudlindwala kodwa bangena khona lapho bangena babaleka bamuka ibhayilenye inkosikazi lahamba kodwa bona baphile ngalo shembe. Amen. Seyahamba kuNkulunkulu uphombela uyanhlanhleni noma idekwa seseyideni uyawenza khona inkonzo ngithi kwake yamadokodo uyafika lapha wenza inkonzo yamadokodo uyaqhamuka namakhosikazi azongena ethempelini useyabuza athi yaphi lamakhosikazi akade esesiqhingini baphendula bengaphandle oJulia nangu umshumayeli umzukulu wakhe lapha baphendula bengaphandle bathi baba yithina wathi leli khona kade likhuluma nizwile na bathi baba sizwile kepha bekuyimina kusho uphombela Enazaretha amahle ushembe uNkulunkulu esimlandelayo singalibali noma silala singalibali noma sivuka noma sihamba la sihamba khona kodwa siziphathe kahle. Amen. Inkosi kusiseni kuzeni indlela incinyane Makhosi umntwana wakho omncane kakhulu ngeminyaka yokuzalwa umshumayeli ophakathi wasemseni enkandla. Amen. Ngiyabangwa ke Nkosi yamakhosi ngoba ngibangwa nebhodo ngoba ukugcotshwa okwasebhodo. Amen. Ngithanda ukuchaza uma siguqekela njoba ngithi indlela enamatshe nameva ingoba indlela esikuyona iyasinda uphombela wenza imisebenzi ephathekayo washido ezimbi lezinto ezizokwenzeka zingakafiki ngolunye usuku khona insizwe ezazizine ziganiwe lona ke omunye umakoti njalo mayezala uzalela phansi usazoba ihlaya ekhaya
sebethi ke khona uhlalo oluzodlula lwehlale phansi kwalesa sihlahla ekesambe makoti kusha amakhehla la ekhaya sibona ngeke nakumukelisa ngoba inkomo esiyakulobolela ngazo siyazikhalela. Ubakhumbule baba omakoti abangabathola abantwana ngenzeka babalotsholwa ngenkomo zokuntshontsho. Uma esehamba ubombela uma edlula sebemlindile bese kusondela amakhehla amadala athi nceku phela kubombela emashibikosi bekuthiwa nceku bathi nceku yenkosi nangu umalokazana esamlobola sikhalela inkomo abantwana abazalela phansi sebebane. Uthi ubombela ngezo bantu bami uthi umfowabo linye ikhehla kanti ongakanani lo muntu osibiza ngeingane sibadala. Uthi manje sengizomemukelisa ke ngeingane engasekufa wasedlula ubombele hamba wasephinde bamuhle umakoti ngemuva basebemhlekoza kwabo. Abanako abo bathi yabona ke seselungisenye imbuzi ke yokuthi sigeze izandla phela sophinde simbe ngaphandle. Kuthe mase kusole isikhathi uthi abelethe wase kuba likhulu ukubeletha zasizalukwazi ishaya indlu ngaphandle zisungeza zikhuza umhlola wangayibeletha ingane kwaphuma isigaxa sahlala phansi. Kwathiwa ke namhlanje umasipala banika hayi okunye. Kwase kusuka isalukwazi esibhemi isinempu sashaya idosha sathi ngeke lo yamuntu wayedlula lapho athi uyothola ingane ngasekufa ekesihlinze lento sibona ukuthi khonani lapha phakathi. Base belolomese base behlinza kwaphuma ingubo emhlophe ukalika lesugqokile kwaphuma ingane phakathi yomfana yaphila. Mase kuqhubeka insuku umama ayishiye endlini phela oma bethu nogogo bethu babe clean wayengahamba emfuleni ingcakala kayishayile ingakho ayengekho amansense. Wayesethatha umkhomo hamba emfuleni ushiye endlini lapho ubasile ukuthi kufudumala ingane ingakhotholi uzobantu abamemeza uma ephuma emfuleni indlela ingane yavuka. Kwagijima umakhelwana wathi mayeze sangona umkhomo vola ulahla phansi wathi uzongena endlini langa uliphuma ngomnyango bambamba bathi amukela masibanibani wawungadaleke ukuthola ingane le ndoda ayiqamba manga. Washo umlilo wabhoboka yangena ngapho kuthe masekucishile kwathiwa sesingagugula ke lo mlotha sibona ukuthi ingane masibani ngakuphi ukuze soyingcwaba mabephebeza bathola igquma mabathi bahlikiza igquma limfimfa amanzi kuphenduka utshani impaba baba yinkuna yavuka ingane yakhala. Amen. Kodwa uShembe enzele umsebenzi emihle khona babelandela ngemuva bephethe imbazo. uShembe simthandanga sonke njengoba namanje singamthandi sonke. Namanje ngeke ulosimthanda ngoba sidaliwe. Ukwelinyizwe uthi ngizokhonzela ukuthi ngivuke ngiyopaphathisa abantu abami ngicela indawo yokulala sebeyona mhlawumbe kungakini nje. Uyayazi into engiyishona. Base bemedlalela kahle bataka kahle ikhumba phela umatras into efika manje. Yeah. Bandala kahle ikhumba bataka kahle kwaphakama kwabekwa zonke into kwathiwa ke usungalala ke lapha ncebe yenkosi ke sesobona nakusasa kanti isigebe ngisala ekhaya sibheka ukuthi umkhonto uma ungena la ngeke ugeje. Wasevale sakahle wathi hayi ncebe yenkosi usiyofaka ke ivalvete yahamba indoda athatha umkhonto yalungisa kahle kwathi usuke siyacathama esijikjela umkhonto athi ngiqedile. Kanti uthe phuma ubombelo wayithatha umendlalo yobuselo lohlawulo lungale wasinda. Kolunye usuku ubombelo uhamba nabangcwele bakhe kwakhiwa lento esiyona ifisa ngathi singayiphatha kahle. Kwakhiwa lento esiyiyo uma ihamba uthi batabama ngithi nuphethe umphako asitale phansi kwalesi sihlahla siphumule wasesithela ngale leshumbu lakhe wabashiya kwaseqhamuka inyoka.
yagithi inyoka tititi bathi inyoka bathatha into bayishaba bayithatha bayilahla kude wathi omunye othi ngathi sonile la uma sebupombela ufuku yamuthi batabami kwaluka igazi lomuntu la ubale kade hamba la kwathiwa baba kuqhamuka inyoka sayishaya sayilahla wathi upombela batabami nonile phela nje uma sihamba singenamfundisi besifuna umfundisi ngoba senibona inyoka-ke sesothola abafundisi abahluphayo abangezwani kodwa-ke bayibambi ngoba kube nguNkulunkulu wabo kubo angazi mhlawumbe uzwaka mangithi lelincane inameva yohayi ngoba mbalwa khona ubaphila behamba kuyo uma efika ngalathi ubombelo wezinto engakutshela ngayo namntana ama udluli la uma bafundisa babengekho uma sebefikile ubombela phela akathathanga umuntu owamshaya izinsimbi omkhulu waqoqa abantu abasemabandleni abo nabantu abezinyanga bephatha ikhomo wafaka la leli bandla lakhiwa ngeyinhlaka ezihlukene lasebele kumthetho lahlungwa kwase kube kumthetho wosumuntu ezulwini ngoba babephila ezweni mase baqoqile abefundisi sebethi baba nceke yenkosi singabafundisi impela kodwa sicela ukwakha ikomiti ubumbano kube khona usihlalo ozosiphatha uthi ubombela hambanike abantu abami ngozomphumela banyanya abahlangana bahlala kahle kwathiwa wena uzoba usihlalo kwathiwa wena kade usotemoromoni akwazi ukusiphatha kwathiwa wena sibanibani uzosiphatha kwathiwa wena kade uphatha imithi izolibulala abantu akwazi ukuphatha thina senkolweni bagcina bexobele bodwa befundisa ngoba usuku ubombele yabuza weyabantu abami lo mhlangano waphelelaphi uthi baba zaxabana sodwa uthi nangiphakathi kwenu akufanele bafundisi nihlangane nonke nizwane ngoba nizotshela mina ukuthi angenzeni kanti mina ngiphethe nina Nkosi kusise nizwile Nkosi yamakhosi ngingumfana omncane kodwa obizwa ngegama elihle
lokuthi uyikhehla alikho ikhehla eMlazi ngaphandle kwama ibongwe inkosi la ngisuka khona ngisuka eMlazi kuKabadela umfana wakalanga ke lo isibongo selona ikhehla lokalanga manje into ebengifisa bantwana basezulwini ukuthinta njengoba lensizwa ekhulunywa ngayo yasezulwini asibonanga ngamehlo ngokweminyaka ayivumi ukuthi sikhulume ngayo kodwa esikuzwile ngicabanga ukuthi singabhibhidla eduze kwakho khona indaba engiyikhumbulayo yasendulinde uShembe engakafiki ngokwenyama insizwa emhlophe yaseweseli yahlangana noShembe emahlathini akhona abayixoxayo ke bathi ihashi lasekuphukile abanye bathi kwaphenduka amathambo abayirabha mase sinqoma ngoba siyakuzwa lokukhuluma kayibongwe inkosi lensizwa kwathi makufika leso sikhathi kwafika kuyo ukuthi la yayisuka khona yayinoNkulunkulu namhlanje iphethe iBhayibheli iphethe isibhamu iyashumayela phambi kwabantu noma lapho ihamba khona iyashumayela yabe siguqa ithandaza yambiza uNkulunkulu wezwe lakubo yathi la iqeda khona yabe siqhamuka into yasezulwini yathi qisha bali phambi kwayo iqhamuke emkhathini mayifika kuye lensizwa yayiphethe iBhayibheli esicabanga ukuthi benzela ukuthi akube lula ezandleni lokuthiwa iTestament yabe sibuza indlamhlathi ukuthi kungabe yini oyiphethe lapha ukhonani kulesi sikhwama sakho yabe sisho lensizwe emhlophe lapha kukhona iBhayibheli okunye hayi kukhona lokhu okwamafutha esithi mase koma umlomo mase ngigcoba uNkulunkulu efuna mina nawe mntana enkosi ithi lensizwa kulethe lapha lokhu yabe senza njengoba benza abasezulwini phambi kwethu yafaka umuno kuwo yabe sithi awuligcobele lashi yamlinda into yasezulwini ngoba yena wayecabanga ukuthi umuntu ehlangene naye kwelamahlathi akhona lapha endulinde yathi mayiqeda lensizwa lisukuma ihashi lima ngenyawo yabe isiphinda emkhathini lapha eqhamuka khona kayibongwe inkosi yahamba ke lensizwa ishumayela angazi ukuthi kwagingika iminyaka emingaki noma izinyanga engaki insuku engaki kanti uBombela usekhona kwelasenhla liyamhlupha lelizwi lithi kuBombela akayothandaza mayefika lensizwa emhlophe ithi kuplanwa iplani ukuthi ngosuku oluthile akube khona inkonzo enkulu la isizovela khona into yasezulwini ngokwenyama kayibongwe inkosi mase ifika kuthiwa namhlanje inkonzo soyiphothelwa umfana uShembe hayi uthi umfana kaShembe ngoba nayo leyo nto kusafanele siyichaze
kakhulukazi makuyilesi sikhumbuzo salapha eningizimu ngoba inkosi ehlezi esihlalweni ithi esokuzalwa koMnazaretha. Yebo, siyazi ukuthi kulukhulu. Kodwa lokho kumile ukuthi isikhumbuzo sokuzalwa koMnazaretha. Mhlambe zikhona impunga zakithi ezaziyo ngokuzalwa koMnazaretha. Mhlambe kube izona ezikhuluma la ukuze ingane zethu zifumbathe. uShembe igama likaMqali wendlela akayibonga inkosi. Akalibongi namuntu, akekho phambili kwakhe kwakuthiwa uShembe. Izibongo zizalwa amagama einsizwa eindala. Ayibonga inkosi. Angikho ke lapho. Ithi lensizwa mayise iphethe inkonzo. Yasihlabela ke lesihlabelo. Wadajula ngenxa yami. Mangisho kabi angizake ngikholwe phambili. Uma isho lesisihlabelelo kwabe sekwenzeka izige ingakaze zenzeke. Abantu baphila ngaleso sikhathi ababegula. Kodwa bengazi bona ukuthi bayagula ngoba beloke beyeleso. Okuyilapho ke lo mlungu waqamba lesi sihlabelelo umlungu hayi uShembe. Njengoba kuthiwa isihlabelelo samawesile. Inkosi yehla ezulwini. Ayibonga inkosi. Kodwa wayebona uShembe ehlike ezulwini, ephinde ezulwini futhi ayibonga inkosi. Ilapho lento la imfihlo khona abafowethu. uNkulunkulu ngelinye ilanga uyosihlebela mhlambe sikhona la kulayini ukuthi namhlanje hayi imisebenzi cha ukuzalwa koMnazaretha ngoba ngempela fanele ingane zethu ezincane zikhule zazi ukuthi uMnazaretha bafika kanjani kulomhlaba. Inkosi ibusesikuzwile. Amen. Amen. Kosi sikelelu baba yasezulwini Shembe oyingcwele nyazwezulu baba lo uNkulunkulu ekubuthenwe ngaye wafika nasezweni lakithi emqeku kunendawo ekuthiwa isehoqweni. Wathi mayefika kuleli lizwe ehamba nezingane zamakhosazana ehamba nazo
Zimbona lezi ngane zambone sema. Wathi batabami. Wathi asambe sekulowa muzi wakwaQwabe. KwaGumede. Igama lendoda kulomuzi kwakuGobodiya. Wayesethi asingene kulomuzi kuyagulwa. Uma behluka befuna indlela yakulomuzi bengena kuwo. Bezwa besangena ngesango. Kuqhuma umuntu ngaphakathi endlini. Uma bengena kulendlu bafica ingane yentombazane yakhona egulayo. Iganile lengane, igane kwamaphumulo. Uma efika ekhuleka ubaba mkhulu uthi ngicela ukuthandaza. Wayesefike guqa eduze kwayo lentombazane egulayo. Wayesethandaza, wayesethi uphi ubaba walengane. Kwase kuthiwa nceku yenkosi, baba mkhulu waziwa ebizwa ngenceku yenkosi. Kwase kuthiwa uphushele izinkomo edlelweni. Wayesethi ngizomlinda azafike. Waqhubeka ubaba mkhulu wathandazela lengane yentombazane. Wayesethi okubuhlungu lengane njengoba ngiyithandazela ngeke isasinda. Lengane idliswe upoison yayiganile. Lento ke ekuthiwa umona kade yaba khona ayiqali namhlanje. Yayiganile lengane kwamaphumulo isilotsholwe sekusela kube ihambe yoshada. Kwase kusuka umakhelwane. Wayizwa umakhelwane lengane ithi thanda into ethize. Wayizwa ithi thanda ukudla kweinkomo. Wasegijima eyakwakho afuka kupheka. Wayesethuma ingane wathi sengibheka inkomo. Kanti bayazika abazalelwe emakhaya. Kunediphu. Idiphu kunalento efakwa emanzini le kuyona ebulala amakhizane enkomo. Impuphu leyanti imhlophe. Ngadipha phela nami. Ngayibona ezweni lakithi. Wathatha lento wafuka ukudla mase kuvuthiwe sekubilela ukuvutwa wayesekuthatha ekufaka lento. Yafika lengane wathatha lokudla wayinika kona. Yezeni wayisibulala amathumbu eqede. Ithi ke inceka kaNkuluNkulu lo nkulunkulu esihlangene ngaye namhlanje uthi ngizolinda ubaba ozala lengane ngoba lamazwi ufuna ngiwatshele yena ukuthi lengane ngeke isasinda. Thezwa yayikhuleka indoda ingena ngesango iphuma koqhubela inkomo edlelweni. Wayesefika ubaba omkhulu wayeseyibiza wayesebaguqisa bobabili. Unina ozala lengane noyise ozala lengane. Wathi ngiyadabuka batabami ngoba lo mntwana uyahamba emhlabeni. Basebekhala kakhulu. Bathi lezi wathi uQwabe lezi inkomo nceku yenkosi ekade ngiqhubela edlelweni. Eziphuma kwamaphumulo elobolele ngane lengane kufanele ngiyikhiphe ihambe yoshada. Ngakho lengane mangasife ngizohlekwa yilo lonke leli lizwe. Ngoba lezi inkomo izophuma zibuyele kwamaphumulo. Ngoba phela umuntu mayesihambile emhlabeni eselobona inkomo zibuyela la iqhamuke khona. Wezathi ubaba mkhulu awunazo yini ezinye ingane zamantombazane? Bathi zikhona. Bekhona okhethekile, noshiwe, nokhishiwe, nothengani, nokunyaza. Zaseyibizwa lezi ntombi, zaseyingena, waseyibuka ubaba mkhulu wathi cha Qwabe. Mala ngani ihambe emhlabeni, uzokhethe yodwa kulezi ngane, ihambe yovala isikhala sikadade wabo. Wayesesukuma ubaba mkhulu, wayesehamba emva kwazo lezi ngane. Kwase kuthi kuyona encane kunazo zonke, wayesefika ithinta lapha emqaleni, wayesedlula. Kanti useyabhala. Hey, abantu abasihleli lapha eMkashembe kunembhalo esinayo. Khona ubhala ukuthi akayokufela kuleli bandla, uyohamba hambe avukele uShembe axoshwe. Yebo, kunjalo nje akushintshe. Khona kubhala ukuthi noma ngazabe nezono engakanani kodwa mhla ehambayo uyongena ekujabuleni uNkosi. Sinembhalo uthina wakho. Njengoba unyanya abantu nje la esontweni ubasashumayele ubaba
ethi Enazaretha thandanani nibe mnye wena kunabantu ongabafuni uthini umbhalo osekhanda lakho sidle ekhaya wasevalelisa ubaba mkhulu wayesehamba wathi phesheya komuzi kwasekukhalwa sisuka isidumo kwasekukhalwa sekusuka isililo suphumile umphefumulo uthi baba mkhulu batabami asambeni isisheshe basebambhe uthi abahambe basheshe nje kuze ngingathunywa ingane kuthiwa ibuye izobalanda ubushemba kangeni lapha sekufiwe khona base behamba kwadlula isikhathi kwaqhubeka izinyanga kwadlula iminyaka yakhula lengane le wayesethumela uqwabe ethumela kamaphumulo ukuthi abahambe kuyocelwa abantu bakhona abadala kuzwe lapha ekhaya kuzohlalwa kukhulunywa ukuthi kwenziwa kanjani ngendaba yenkomo ngoba umuntu ababemlobola usahamba emhlabeni kanti usefuna ukubatshela leli lizwi likaBhombela isitima samampondo nomlethi kaMadinane zonke izizwe zithi mletheni simbone mabafika luxoxwa idaba bathi abakamaphumulo cha Kobotiya thina asinakuzilanda lezi zinkomo ngoba nazi ingane uyizele sizocela uba usikhethele ingane ezozizosigana wathi uGobotiya cha sikhetheleni wathi uGobotiya uqwaba abakamaphumulo bathi ngeke sisikwazi ukuyikhethela umuntu thina esasimkhethile wahamba sikhethele wena wayesethambani ngizobuyisa impendulo base behamba bakamaphumulo babuyela kwamaphumulo wayesesale qoqa ingane zakhe eyibeka lapha batabami kade kufika abantu bakwamaphumulo ingane ke zayingangeni la kukhuluma khona abantu abadala wayeselandela ingane zakho laba abantu bakwamaphumulo kade befikile bebehamba ngani wathi mali beka lolu daba lengane kuyiyona encane athi baba mkhulu mayevundla emva kwazo wafuka ithinta lapha entanye yaphakamisa isandla yathi mina yathi akunakuphuma inkomo zikababa esibayeni yathi ngizohamba ngiyeka amaphumulo ngiyobamba umendo kadade wethu uma lengane sivumile yahamba yogana lapha kamaphumulo ithenga kashadi sekulungisela bayishade wasezwa uGobotiya le ndoda kwaqwabe ehoqweni kuseduze kakhulu nasenhlangakazi uyakwazi ukuhamba ngenyawo wayesezwa ukuthi inceku yenkosi isiphe kwentaba namaNazaretha wayesethatha inkomo yabona ke inkomo makweyakho ungayintshontshanga ukwazi ukuyikhuza ilalele wena wathatha intambo wayifaka enkomeni wayidonsa njengembuzi wahamba naye shone evuka wawadundubala eintabeni zakoSiyane waqhamukela emaseleni wayesekhuleka lenkomo emaseleni wayesekhuphuka wadundubala phe kwentaba uyamfica uBhombela isitima samampondo uhleli namaNazaretha waqhamuka njengalapha waqhamuka bonakala giya uGobotiya wase uBhombela khipha abashumayeli omshumayeli uncuba bangaleso sikhathi wayesethi abashumayeli abahambe phela njengoba sikhona nje babekhona abashumayeli ungacabanga ukuthi lesi sikhundla esikuso mhla ufile siyophela ushambi yaqhubeka wayesethi abashumayeli wathi phuthumani niyobuka le ndoda ngoba le ndoda ayikholwa yenziwa yini iqhamuke lapha enhlangakazi igiya iza kimi nguThixo wabantu abamnyama na base begijima omshumayeli uncube bangaleso sikhathi base befa bekhuluma yathi hayi yathi ngigiswa into lo nkulunkulu enihlezi naye ayenze emzini kababa wayesebe imsondeza bafika wathi mayifika phambi kababa mkhulu wayesemkhumbuza baba mkhulu wayesekhumbula wathi baba mkhulu yathi le ndoda kwaqwabe ngizobonga ke enceku yenkosi ngiphethe inkomo ilapha ezantsi wathi baba mkhulu wena unayo inkomo wathi wena akawunayo inkomo le nkomo ofike nawo la ekababa wakho engabe abantu bayazi ukuthi uma kulotsholwa ingane oyizalayo lezo nkomo akuzona ezakho ekababa wakho mina ngeze ubaba ongizala engitshela ukuthi lengane engizele wathi yakho wathi akusiyona yami ingakho nje ngisazothatha ngithatha umngami omunye wathi le nkomo ithathe ubuyele ngeke mina uzukwazi mina ngivela emazulwini ngeke uzukwazi mina ukungikhokhela ngeke uzukwazi ukungiholela mina ngizoholela weyibala engane le kuyona evumile bayihambe yobamba umendo kadade wabo izofike lapha
emendweni wayo izala ingane ezisihlanu. Kulezi ingane ezisihlanu ezoyizala kunengane entombazane yokugcina eyokuyizala. Leyo ngane entombazane yokugcina eyokuyizala lapho iyoganela khona iyozala ingane ezoba amaNazaretha ezokhonza mina. Ayibonge Nkosi. Wahamba ukhokho wayogana kaMaphumulo. Intombi ezala umayikazi imthanda umkhulu. Yahamba yovala isikhala sikadade wabo. Yashada nomkhulu. Yazala omalume, yazala oanti, kwathi ingane yokugcina yazala uma intombi engizalayo yahamba yayogana kwaNcube yafika sizala saba u11 saba yiholo likaBhombela. SingamaNazaretha sonke. Asiphathaneni kahle ke ngoba mantwana benkosi laba bantu shembe ubasebenzele. Maya kunika ithuba wathi beluse uze wazi ukuthi uluse abantu engesibona bakho. Washawa ushembe wathukwa wafelwa ngamathi ethukelwa laba bantu. Ithi intokazi uMaria lapha emlazi sihlala noMaria. Mawungakaze uyombona uMaria usele. Ngelinye ilanga sathi uMaria siyokumbona simphathele izinto ezinhle ozala nangu uJehova phambi kwethu. Uthi bafana bami uthi ngelinye ilanga lo nkulunkulu enithi unkulunkulu wenu enimkhonza uphambi kwenu akhuluma ngonyasi lwezulu. Uthi ngelinye ilanga wathi esesiswini kimi ngathi ngilele ebusuku ngaphupha umuntu. Uthi mayefika lo muntu ofuwama phambi kwami lo muntu mude unomqalo omude akakhuluma umini uyangihleka. Uthe ejika wese ngikhombe esiswini. Wazisha inyanga ugogo angisayikhumbuli. Wese ngikhombe esiswini. Wathi mangikhombe esiswini ngabuka esiswini mina ngithi khona ayibona esiswini. Ngathi mangibuka esiswini ngabona esiswini ngakwazi ukubona ingane ngaphakathi esiswini wasenza isisu sakhanya. Uthi mangiyibona lengane niyazi ke banivezela odokotela ingane uyakwazi ukuyibona esiswini uthi ihlezi kanjani. Uthi mangiyibona lengane esiswini iyavutha ivutha amalangabi ivutha umlilo. Ithi wathi mangibona ngiyathuka wasesuka sa hey la malangabi avutha lapha enkosini uNyazi avuthe sesesiswini kunina. Njoba besha nje abantu besha ubuthaphuthaphu leli langabi ahlesikulo njengamanje njoba phambi kwethu lavuthe sesesiswini uzosha pasopa. Uzosha impela nje mawungabaza buyela ngemva ngoba kuthina uphelele uNkulunkulu wethu inkosi uThingo lenkosazana yashiya naye asinayo omunye. Nkosi yamakhosi Nyazi lwezulu ungikhumbule Nkosi nami ungikhumbule nami baba ngisemncane nagcotshwa ngemncane ngicela ungikhumbule Nkosi ungiqondisa amehlo ami nenhliziyo yami nenyawo zami nezandla zami Nkosi. Umsebenzi wakho nguphathe kahle ungonakali ezandleni zami. Inkosi buseni kuzwile. Lezela zolo ala sala le ezade ale zadala ye zala le
Nkosi yamakhosi, yazi lwezulu, Thixo woThixo, lo mfana oguqela umntwana wakho baba osemzini wase-foundation eHarding. Ngimncane ke kakhulu bantwana benkosi, kodwa abangaphambili bathi mfana zingabophela lezi zindaba, osala uzikhuluma. Ngicela ke baba ukukhuliswa nguwe, ngekufanele uba ngikhuluma izindaba zasezulwini. Ngibongele izwe lakithi amampondo. Ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba, sila kulo muzi waseningizimu Enazaretha, lapho owehla khona wahlala emzini othiwa Enazaretha uze kugcwaliseke ukuthi umNazaretha. Sisilapha ke kulo muzi sihlangabezele iningizimu yonke esikhumbuzweni sokuzalwa kobuNazaretha nomhlaba wonke jikelele. Bantwana basezulwini sisendabeni enkulu. Ngelinye ilanga sasikhona umkhokheli omdala emzini oyingcwele wase-foundation egula kakhulu, kodwa lapho uma izwi isikhumbuzo sasegibisila lathi akulanda umkhokheli kwathiwa uyagula, kwathiwa nabo umphefumulo usakhona akeze azokhuluma izindaba zakhe zasemampondweni. Ngifuna ukuthi bantwana basezulwini wathatha umkhokheli enjalo wayibamba njengengubo efakwa lapha eyokhuluma izindaba zokufika kaBhombela. Ayikho impesheni lapho sikhona. Sisendabeni abathi abaqeda kukhuluma bathi iyashisa inamalangabi, ongena noma sowubona ukuthi kufanele ukuthi benjani, kodwa nomphefumulo osahlangene nenyama hamba uyozikhuluma lezi zindaba. Silomuzi bantwana benkosi, ngiyakhumbula ngenye imini sinomfundisi obengaphambili osesandulelo osehambile wakwelizayo, umfundisi uJojisa, la ezweni lakithi lasemampondweni. Uma ethola umntwana, uthola umntwana othi na umgoqa goqeke ngomntwana ezelwe. Uma esebebambeka abazali balo mntwana, kuyathola ukuthi lo mntwana akanamathambo. Wathi manjalo esekhumbula ukuthi konje sinomnikazi wezinto, umnikazi wemphefumulo, umnikazi walenyama, nangu pha khona phambi kwethu. Singadideki bantwana benkosi enkulu yaseBhisheni bamaNazaretha. Ukhona unyazi lwezulu, lunguye onguye uThixo woThixo. Sidideke sibuyele kushembe, singaphuma ekhaya siye ngaphandle sodliwa umhlaba. Wasekhumbula usethi hayi ngihambe, uma umbika lo mntwana Nkosi yamakhosi ngithola umntwana, kodwa lo mntwana uyirabha, mawumbamba uyamfonyonga, usiyambheka osezulwini uthi hawu thina boshambe sikhohle ufaka amathambo. Wayesethi cha, asenze nje buyisa amafutha uwalethe lapha, bese ufika umgeza ngalamanzi, bese umginyisa lamafutha, uthi thina boshambe sesitshala amathambo kuye. Atshalwa amathambo bantwana benkosi enkulu kumkhonza uThixo. Uthi uyambona uJojisa, wambona umntwana esehluma amathambo, wasekuba namathambo, wakhula lo mntwana, wayeyinkosazane, wakhula waze wenda esenamathambo, waba nabantwana naye, umsebenzi kaBhombela. Uma fika lo muzi oyingcwele wakhe uShembe unyazi lwezulu, umzi wase-foundation, uma ngena kuwo umkhokheli uMashezi wayekade ngabathola abantwana, kodwa uma sekuhanjwa esefikile lapha ehalalisa owayekade khona umyeni wakhe ethi halala inkosi yamakhosi. Leli lizwi engilishiye zolisho yize kwathiwa solisho nabalandela baze bawalisho.
halala Nkosi yamakhosi uthi ke lo mlobokazi uthi awu umfundisi imuni lo ongawufaka ukhololo esho zinhla ngenhliziyo engazi ukuthi umnikazi wenhliziyo uyasibona ngaphakathi nendaba zawo manje inhliziyo uyayibona nje basilapha hayi mlobokazi akusikona kwakho lokhu ukhololo ngumfaki thina boshembe ukhololo sawufaka emazulwini hayi la emhlabeni umlobokazi waseletha ukudla bathi akuletha ukudla insuku zazo zabantathu athi akubeka ukudla abuye ukudla kudliwe akubeka ukudla akubuye ukudla kudliwe ngosuku lwesithathu wayesethi lo mlobokazi ongumashezi uthi hayi angisazi bangizokwenza njani ukudla ngikusalapha akudliwa uthi ngivele ngifike le ndoda sezulwini idla umhlathi ubona amadlebe eyaluza ihlabela lesingeke ithi mina ngabizwa ngezwi lakho ngeze kakulandela hayi bantwana benkosi nguThixo lo phambi kwethu isithi hayi mlobokazi thatha ipeni ubhale nawe thatha ipeni lenhliziyo ubhale thatha ipeni ubhale uthi ubona singakukudla nje thina lokudla imama abusisiwe wathi na ubusisa uthi inkosi wathi namhlanje kusho uBhembela wathi namhlanje ngiyasitshala isibusiso sokubusisa ukudla anotshela abantu bonke ukuthi umuntu mayezodla abethi inkosi busisa lesi sipho siphesona sithokozisa umzimba nomphefumulo amen bhala phansi ngoba ngelinye ilanga sizoboshwa ngawo lo amen sesingasabatshelanga ithenzi izohlawabelele lapha yathi asibatshela abantu bhala phansi Nkosi busisa lesi sipho osiphesona sithokozisa umzimba nomphefumulo amen kusho lo phambi kwethu ngoba ungahla kanti umzimba uphefumulo uthokozi uhle kanti ingoba awubusisile Nkosi yamakhosi siyabonga ngesikhathi udina lapha ngani yabe ingaphilile kakhulu uwona lo muzi Enazaretha yayithandazelwa lapha ithandazelwa ngabuya ngeza kowe phungelihle ufika busisa amafutha wawusithi uzumenze kanje umenze wathandazela umuntu owenziwa yonke into wathi nasekuvala umhlangano kwami njengoba amen ngabe inkulu esikuyo la wathi umntwana seke ethathwa unina hamba naye eketaxini esedlala amafutha asezulwini wazi umntwana nginento ezayo ufuna ukuphuma ezayo wathi ma konke ufuna ukuphuma bayithi yakamisa yaphuma lento waphuma ukhiye insimbi ikhiyiwe kathi ngithi uyayibheka lo nina le nsimbi ekhiyiwe wathi uyabheka wazi isipikile isitshujile saphuma ngaphambili nguThixo lo nguThixo lo bantwana bankosi enkulu kumkhosi uThixo nguThixo lo uthi umashezi wenina ushantaba lendala abekathenga bathola abantwana uthi wenina kanakiwe wenina akasabeli phela ngoba wazi wezweni lakubo umashezi uthi uyinyumba kazali wenina kanakiwe wenina lamemezizwi ngoba dabusashila umncube wathi khona babekhona bathunywa izwi lamazwi lithi memezana unina kanakiwe unina ngangamazi umntwana ungaze ngazala wazi masuqanjele ezulwini wahlala umashezi engasabeli laze lathi izwi bizana umlobokazi wakwampofana umashezi eze lapha thina boshembe seyifikile ingane yakhe emazulwini iqanje igama kwathiwa ngunakiwe iyozala abantwana babo bangamaNazaretha simphathe ngezandla lona ke wakhula waganela kanzama uzala abantwana bakhona labo bantwana siyabonga Nkosi yamakhosi kungathi ungasipha njalo umoya osipha wona baba nomzi wakho ukhule ufinyelele la kuthanda khona wena usipha amandla siyabona kodwa uthi kuyaphambili sicela uNkulunkulu asembathe nabantu bonke bamaNazaretha sithi Nkosi ukhule sishone phansi usiphe inhliziyo zokukulandela nezokuhlonipha umthetho wakho nabantu abasazongena usiphe ukuthi Nkosi njalo uhlelo omatheni olimo ukuze balizwe balenze ngoba phela ukuze ungenzi icala Nkosi ebusise nekuzweni
Nkosi yamakhosi, Jehova umhlo wasezulwini, lo ukuqile umntwana wakho Nkosi, umshumayeli wakho ethebeleni lasenhlalakahle number 2 la ezingolweni. Baba Nkosi yasezulwini, ngiyacela Jehova umhlo wakithi ebuhleni, Baba nginovalo kakhulu, ngiyacela Nkosi uthi ungehlisa kancane uvalo ukuze umsebenzi wakho Jehova ungonakali. Kodwa uNkulunkulu omhle wasezulwini, mangisuka kulombhobho Nkosi, ulubuyisele lolu valo Nkosi, ngoba uNkulunkulu kulolu hambo lwakho Nkosi kudingakala umuntu onovalo, ngoba uma uvalo lungasekho Jehova sizogcina sesikubona umuntu kanti awusiyena umuntu. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ke ngidlule nje evesini elilodwa lesihlabelelo sakho Nkosi sekhulu namashumi ayishagalolunye 190 ehlabelweni zalapha ekhaya. Ngiyahamba abahle basezulwini, sihlangene ngendaba enkulu bantwana basezulwini. Siyabonga uNkulunkulu omhle wakithi ebuhleni basezulwini, isabelo Nkosi osabela abashumayeli. Ma ukhipha lesi sithebe Jehova, ngizibone ngingaba necala uma ngingangena Nkosi emsebenzini emkhulu kangaka Jehova engikubonile uyenza Nkosi yasezulwini. La ezweni lakithi bantwana benkosi, le ndaba yake yabonwa intombazane yakwaMqadi elathi izwe lakithi libhubha bantwana benkosi, udlamelwa lukhona kuzo zonke indawo. Ama-90s kusuka kuma-90s kukhuphuka ukuza ko-95 lalibhubha kakhulu izwe. Le ntombazane bantwana benkosi ayasezulwini babe komunye umuzi wakwamakhanya behlezi khona bengabantu besifazane, linyakaza izwe. Base befika abahlaseli izikhozi ezinhle zasezulwini, naye ungumNazaretha yodwa ezweni lakithi. Base befika abahlaseli bantwana basezulwini, bafika emzini wakwaMtshali esasibuthene kuwo, kwaphoqa ukuthi fanele siphume. Indoda ke kayibaleki iyashesha, kwabonakala ukuthi fanele sisheshe. Sithe uma sishesha kanti bazobona kulomuzi wakwamakhanya la kwakukhona khona abantu besifazane bantwana basezulwini.
kwakhona nalomntwana engifisa ukukhuluma ngaye esabona uShembe ezweni lakithi ngaye. Uma befika ngaphakathi bantwana basezulwini uphelele Nkosi yamakhosi uphume ezulwini impela. Size singamgabaza uShembe bangcwele. Bafika bakhahlela isitapha bangena ngaphakathi bantwana basezulwini bathi uma bengena ngaphakathi bafika khona abantu besifazane begcwele indlu baqala badubula ngaphakathi endlini. Badubula ngaphakathi endlini badubula bangcwele. Ithi ke le ntokazi eyaphuma yona yodwa ingenamyodu asilalela into ephelele bantwana bakaNkulunkulu. Ithi ngimemeza igama likaShembe ngithe Shembe makuyintando yakho ukuthi kangihambe emhlabeni namhlanje ngicela uwemukele umphefumulo wami. Kodwa uma lungakashayi usuku ngicela Nkosi uzibonakalise kimi ukuthi uThixo. Ithi athi ma ngiqeda ukulumemeza igama uthi lo mntwana waphoseka ngewindi hawu bafowethu siphethe indaba enkulu. Uthi uNkulunkulu wangena ngewindi ngimbuka ngamehlo enyama. Uthi wafika wambamba lapha ngesidlozane lapha emahlombe wamthatha wamphosa emva kwesitapha. Badutshulwa ngaphakathi endlini. Ithi uma ubebeletha ingane yami emhlana ngimbonile ewa nengane yami emhlana ngabona ukuthi indlela wangayo ngeke asavuka. Ngibonile ukuthi uma ngeke asavuka. Ithi ngema emva kwesitapha sangilawulwa izwi likaShembe. Uthi mangithi ngicabanga ukuphuma athi uShembe aqhamuka athi ungaphumi. Siyazidinga ezokumbonga thina babisiwe sasabela simbange beduniselayo uthi badubula lapha abantu baqeda ngaphakathi endlini bathe uma beqeda bephuma. Uthi sasesiqhamuka isigebengu sasezulwini uthi safike sathi kimi mntanami gijima manje ufike uthatha ingane yakho emhlane kumama wakho. Uthi ngafike ngasixikisa iboshiwe ingane kuyabhubhizwe. Ngafike ngayixikisa lento ayivumi uphuma ngaze ngayidonsa ngayibuyela nayo emva kwesitapha ngeme emva kwesitapha. Uthi lo mntwana waphuma bathe mabephumela ngaphandle khona bebeqadile bathi bafutha ukuze senze isiqiniseko sokuthi lo msebenzi ebesowenza lapha sowucomplete kahle asushisa umuzi. Isindile lengane sibhanyeni manje izobulawa umlilo. Baqala bawulayitha imile nalesi sidumbu sigodlile emva kwesitapha. Yasho indlu imvama kufuneka ngotshani emakhaya yabona ukuthi kodwa sesithanda ubhucuzela. Indlu mayisha iqhumela ngaphakathi izoshela iqhumela ngaphakathi iwele ngaphakathi. Yasho indlu imile le ntombazane itha inhlasi zomlilo kowusha kwendlu yahlela kimi. Bama emnyango Nkosi yamakhosi uveza ubuNkulunkulu bakho uveza ukuthi kawusiyena umuntu. Bathe besuka lapha indlu uthi ngizwe ukuthi yaqhuma uthi mangithi ngicabanga ukuthi ngifuna ukuphuma uyaqhamuka umuntu wasezulwini athi ungaphumi. Uthi lo mntwana ithe lapho sengizwe ukuthi kufudumele manje ithi ngime phezulu kwegazi izinyawo zami zigamenxa egazini kunomthombo wamanzi kanti igazi dutshula abantu.
uthi basebesho lemnyango bathi hayi bafowethu umsebenzi soqedile akho lutho lizophuma la bahamba baphuma uthi bathi mabeqedwe ukuphuma egcikeni bephumela ngaphandle uthi yafika indoda yasezulwini enamandla onke uthi asithi mntana bephuma manje ushone ezantsi yaphuma le ntombazane yasinda yodwa ngegama likaShembe kayibonga inkosi ngathi uNkulunkulu angasiphi ukungapenzi ngathi uNkulunkulu angasiphi ukubambana kahle ngoba la sikhona sisentweni ephelele bantwana basezulwini Nkosi yamakhosi ngiyabonga Jehova umhlose wakithi ebuhleni bamaNazaretha ungikhumbule Nkosi yamakhosi kulomuzi inkosi Jehova ila ngagcotshelwa khona la ngenkathi ungenza ngiba umshumali wakho Nkosi ngiyacela uNkulunkulu umhlose ebuhleni ukhumbule nekhali kaBaba Nkosi khumbule namathamba okhokho bami uNkulunkulu abangaphesha kwethuna ma bese igodini zosiza inkosi ngokuguqa nje kwamhlambe kube khona kodwa Nkosi okusulwayo emacala abahamba bewezile inkosi busisene kuzweni amen Yabashumayeli Nkosi zibabulisise sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-25 ngizocela umshumayeli Mkhize wasenhlala kahle asola lesihlabelelo inkosi ngibusise Nkosi ngusipha amabangcwele Nkosi yamngeni ithema lami
Kanjalo inkosi masikupestela amen.